Jamila Muratova деген bir таланттуу кызыбыз бар. Аккайың деген ырды чыгарып, илгери Кыргызстанды дүң түшүргөн. Ошол кызыбыз Гүлсайра Момунова эжебиздин сөзүнө жоктоо деген оон чыгарган экен. Жаңы эле чыгып, бүгүн бүткөн окшойт го. Ошону тартып алайын дады. Bastan yoldurdum, yoktun seni senin sevgin oylurdum. Günde geçti ala gidip düşür, günde tanda seni yoktu uygunum. Yoktun seni verip dökün gözdürdüm, yoktun seni Çaçkan sözdürdü, can eritken cakşına kaygibindi. Hayra baştan yüreğimden ötközüm. Çoktan seni çağırdığına ağlamdan, özüsü kumarlana karamam. Çoksun, seni ürünmenin eskerim, seni isterik yaştık canım gezdirdim. Öksütse de ökündümün tağdırda, ömrümü sende yalan gezilgen. Çoktan seni çağırdığına ağlamdan, Çok rahmat. Bugünkü geçeriz çıkan insan Melis ağazdın жарык элесине арналып отурат. Албетте Melis аганы тааныган, билген, чогуу иштеген, күнүмдүк күндө иштеген ишинде бирге болгон адамдардын жүрөгүндө ар дайым эсинде калат. Биз дагы эч качан унутпай, ар бирөөбүз кандай мааниде бул адамдын элесин сактасак, ошол элестерди жүрөгүбүзгө бекем тутуп, өзүбүздүн өмүрүбүздү аманчылыкта уланта берели. Бар болуңуздар. Чоң рахмат.